benak, cermat selamat taban ya nak, meski saya mau saya penyakit cara setia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tika nih. Engkinyi, kesunan bode kinyi. Ki bede. Lengku. Ya lokek ya enak lu. Kinyi. Bi, nikah bi, keluar gelu, bede renga berebel. Sera we? Nikah bede subini bi. Aduh, mak bo ene. Engki ke. Aduh, bo ena apa nih nak mak cukup si merah merah. Bobo ke. Aduh, iya sekarang kau. Nih, tiba ke dulu. Engki bi. Astagfirullahaladzim, bo ena betik lah nak. Oh, Engki ke. ya Allah, marah tajuk ke saya nak ya. Engki. Aduh. Tangkolang kak din Ay, kita harap nak alhamdulillah. Jet ngelajar nih ke bola ke. Antos lu. Ajri ya buan Arab nak. Engkau mah abid tak nangalian. Pas bila nangali bu entemu rajin ngajri Arab apa benar? Engki kan samangken ke cepon serojo keluaran rumah. Iya. Engki boleh lah aku namang geng telur ke gitu dina kenyang nih kakek. Aduh. Tuh, mana dia anak boleh? Panta pun ke. Aduh. Lele mak nih kakek. Ya Allah. Bukan kan lagi masih rosporo tidak. Engki. Enjo idin masih oleh air bukan lagi nak. Cok tahu saing ke. Cukup angin. Sempur. Serok ke. Ya Allah. Agunlah para tahajud. Engki tahajud ke. Oh, ajri ya bukan populasi oleh Facebook siru baru nak. Engki, mas nan MPC ngupload kasake. Apa nak upload? Ngupload di Facebook. Pernah hau jadi Engki, kuat kasake. Kuat engki. oh Kenyang dulu nih ke atas, magang telur malolok. tidak. Mandi ke. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ke. Sakit aja bandel nak. Engki. Ya Allah. Satu serupa langsung kembung ke. Lato. Panggang malo lebih gulungan kan kami keluar. Aduh, jago mau banjis bini. Mungkin gulu ke, masih ketunpun bok malam nih kakek gulanya pamit tuh. Hari tapi tak sampurna kan. Tak pun apa ke, cukup. Iya, tidur selamat tadi. Amin. Moga-moga gara-gara hau anu huat jadi ya ati tiakin anak si mon lake soleh. Amin ya Allah. Mon bini soleh ayo. Amin ke. Amin. Ya tos pilih nak ya. Iki. Mi. Kibi. Aria mi, anu subini mulia mi, anu talo majini pak keluar mi. Mulia benar nak. Tak sampurna kan. Iki yang nyon pamit tuan dan kulenyi. Kalangkong ke. Salam ina kalagi na. Si mertiru ina yo. Rosok lagi. Alhamdulillah ke. Yo Allah selamat terselamat tabun dina yo. Amin. Iya nak.